gusoma mubumbi bitabo umuvuga butumwa yaratubwiye ngo umuvuga butumwa uza wisakuriza ngo nuze utangira kwigisha abantu bakibumbuye za Bibiliya none ga muzibumbe nimumara mufunga imashini nimba zibifite nitumara tuganire muri iyi minota siko kwiza murakoze cyane baho umugisha narivuze ngo Imana ihabwe icubahiro ko yabanye natwe ikabigena muri iki gihe twavyifujije y'abantu bataramanye bakanezerwa uzanguvuga ngo uzotarama iwabo nawe byamaraga bikama byanga kubera kuko mutegeranye ariko ndashima Imana ko mu gihe c'Imana cange mu gukunda kw'Imana ari iki gihe Imana yari izi kandi ibikora neza ikabiduhaye kuba hano Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro turashima nanone kubw'abayobozi canga abashumba batwemereye kuba hano mubarikiwe sana mwama bagirire neza duhaye agaciro twese kuba hano kwa twese turaziranye bamwe n'abandi abo tutaziranye mu mazina no kuvukana turaziranye mu gitaramo abo tutaziranye mu gitaramo abandi tuziranye bende biza famiye ariko kuba hamwe twese abantu bangana gutya kubw'impamvu y'Imana kugira ngo tugume tuyagure muri twe tubikeshejeyo nanone ivyo bitekerezo ntibikomoka kuri twe bikomoka gukunda kw'Imana baye kaze mwese abantu Imana yagira icizere cyo guterana abapapa bato n'abandi bakuru iyo myaka urimwo ariko ukaba ufite umutima mwiza wo gutekereza ko kongera kwiga Imana yo mu ijuru iguheza umugisha cyane ndashima Imana kubwa bene data twagendanye nibwo bwanje bwa mbere kuva mvutse ino myaka yose mfite gukandagira ino muri Kenya nibwo bwa mbere kandi twaje tuje mu rubanza rwa murumuna wacu rwiza narwo Imana yarubayemo iradufasha yaraturinze nabonye ino ni wacu ni kuri ku muntu utamenyereye safari wogira ngo tugiye gushika muri Amerika ariko Imana yabanye natwe iraturinda dushika amahoro hano kuza hano navyutse kare bibaho ngo ndashikaga kare kamagiraga ngubwo nabitekereje kare ndashika kare naho ganyine kubera umuntu atabahazi kwagumukarinda ngo bitambamuke kwabona nyine amasaha yiga imbere ariko ndashimira bene data baje bihanganiye uko twari ko tugenda nyine kubwo impamvu zo kutahamenya bakazana natwe Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha muri inshuti nziza cyane bavandi tugiye kuganira ijambo ry'Imana ni munyakire Bwana sifiwe sana baye ikaze umuntu wese mu mwanya we yagira uwo Satani asakuriza ngo amubwire ngo we ntibakumenye ngo cange ntibabihaye nk'agaciro umugambi w'Imana ku buzima bwawe uraresha n'uwarevera imufitiye uwifitiye diakoni umutima wose utekereje Imana ukayitahura neza nuwo ni w'Imana izishiraho umurindi izayamihajana intebe ntabute kamihajana amakuru idafite ubute ntizirinda ngo abantu bose bazobitahurira umunsi umwe ntibibaho rero nguhaye ikaze nawe umutima wawe ntugira ubute gutekereza Imana Bwana sifiwe sana tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya w'iyi minota ni myinshi mu by'ukuri abantu baganiriye Imana kandi taco mbaganirira kitaganirijwe umutima wanje ibi bihe turimo ni munyakire haleluya uri mu kureba mu materaniro wareba hanze wareba ibintu bidukikije ukabona nka isafari igiye kunanira abantu wazureba neza wacunguje neza ukabona nk'abantu bananiwe bagiha baririmba bananirwa bagiha babwirizwa bananiwe biki niko kuvuga ngo abantu bananiwe ko utari ku muriro ugihari bivuga iki abantu bagomba kugira umwete wo gutekereza ivy'agaciro n'ivy'umumaro kugira ngo tutazonanirwa mu isafari gutangiza guheruka kukaba kubikuruta gutangiza Petero yabwiye bene wabo arababwira ngo bene data ni munyakire haleluya aravuga ngo mwirinde cyane irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi byose ngo ndayini impamvu yabizanye mu isi ni ukugira ngo ubugingo bufe tugiye kuganira ijambo rivuga ngo byukujye kandi unywe nawe ntiworohewe ubyukujye kandi umwe nawe ntiworohewe hari ibintu abantu basanga
nimunyakire haleluya. Abantu basangiye umuvukano, abantu basangiye amaraso, bukuru na butoto basangiye ingobyi imwe cyangwa zibiri, ariko n'abantu basangiye urugendo rwo kuzoja mu ijuru. Tuzoririmbira hamwe ariko ntituzoshikira rimwe, tuzoririmbira hamwe ariko ntituzobikunda kimwe. Hari ikintu umutima wanje wigishijwe, nimunyakire haleluya. Nta minsi maze mwivuga butumwa, pasiteri azakunda kuza iwacu akabwiriza cyane, ariko umukristo buri munsi ni ukwiga ntiturabishobora, ntabwo turabimenya, ntabwo tuzobimenya dusozereje aho data wa twese ari. Ariko ino hakuno yaho Pawulo yabwiye Abafilipi, arababwira ngo ndamaranira kugera aho dutangurana, kugira ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana, kugira ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo byukuge. Nta muntu bukuru ndiyorira butoto, siko kuri se. Habe n'umugabo ndiyorira umugore, ngo barabisezeranye ngo bambikanye impeta bazikuye muri kakantu kamwe. Umwana wifura tiyorira umukurikira. Hari umuntu worira undi gusa wogira indya byose ukabimara, ariko kuri inyuma nawe ababikeneye. Turaganira ijambo rivuga ngo byukuge kandi umwe nawe ntiworohewe, kubera impamvu z'urugendo rusha mu ijuru. Tirusozerezwa mu ifesi yisomye, tirusozerezwa mu ndirimbo baririmbye, tirusozerezwa muri yahuduma bavuyemo, tirusozerezwa habe no muri kiriya giterane paturazoshamo, ruzosozerezwa ku mwami nyiri muhamagara. Bibiliya yavuze ngo Eliya niwe mugabo wagaruyiriye Imana muri Isiraheli. Isiraheli imaze kuramya ibigirwamana, bari nashera barafashe intebe n'intera, baraganza mu bagore no mu bagabo, nuko Imana iribagirana muri Isiraheli. Bimutera agahinda, aravuga ngo nta kindi kintu nokora. Ikibazo ni kimwe, nukugarura Imana. Haleluya! Aravuga ngo saho ko gwikubu nyine ikihutirwa niki. Nta muntu wabwira bari ngo gwisohoke, nta muntu wo itera amabuye ngo bayibature aho ngaho yari yabatamye. Oyaye, aravuga ngo Isiraheli gupfusha Imana biragatsindwa. None giciza, reka ndebe uburyo amayeri twobikoramo Imana izogaruke mu gihugu. Bibiliya ivuga ngo abwira Imana ngo icotuma Isiraheli bihera ku mwami azotekereze arare kw'ijoro. Turabe ikintu kizoteza pressure mu gihugu, abantu bagire panike. Ni ikihe? Aravuga ngo nivura kutagwa, kubera ko kwivura ni rusange. Abakire barayikeneye, habe n'abakene, abahura n'abandi badafite ibyo bahura, bose irabakwiriye. Zimeze igishoma, ariko nikitamera nabo abazabahinga bazogira kerere, aho n'abandi bazaba buhira ubwasi nibutaboneka nabo bazobitekerezaho. Habe n'umwami wenyine hari icyo ayikeneye hivura. Bibiliya ivuga ngo abwira Imana ngo icotera Isiraheli gutekereza n'Ahabu bikamugeraho na Yezebeli, barangiza tukabona uburyo bwo kuzovugana nabo, twarangiza tugakemura ikibazo dubitekerejeho twese. Aravuga ngo reka senge, abwira Imana ngo ndabizi kuza unyumva, imvura nihagarare muri gahunda, hagarara imyaka 3 n'amezi 6. Nta kintu kigoye, utekereza iki nimunyakire haleluya. Iki g'imyaka 3 n'amezi 6 kandi rivuye muri programme y'Imana. Apana bene rigiri ryo kuba ngo dutegereje imvura mu kwa kane gucange ngo uko turatekereza ko guheshiriza rishira kino gihe. Amaze giye gukigira umwumba uva ku muntu mutoya uragenda ugera ku ndogobi, ugera ku matungo matoya n'amanini, ibintu byose birumagara, ibintu byose bibura amazi. Bibiliya iravuga ngo bakavuga ngo ari kuwateje, kubera ko Eliya yaraziranye na Ahabu. Uriya abanyamasengesho beza, inshuti z'Imana nziza, habe n'iyo abaperezida bato bavuga mu gihugu, imitima yabo irabemeza neza ko hari icyo bokora bigakunda. Bibiliya iravuga ngo igihe kiragera kavuga ngo ico muheza gusa Eliya, ko ndabona ko umuruho utejwe Isiraheli ukomoka muri Eliya. Igihe kiragenda, Imana iramubwira ngo genda uje kubonana na Ahabu.
Bibiliya zivuga ngo umunsi yabonanye naha Eliya azantangaza cyane. Duhereze data icubahiro. Haleluya! Babonana n'umwami yatumye uje kubonana n'umwami. Aramubwira ngo genda umbwire Ahabu ngo ndi hano. Aramubwira ngo amakuru dufite nuko uzuboneka warangiza haje uboneke umwuka akagutransfera hanze. None nta mpamvu zo kunyicisha, genda ugume muri izo gahunda tuzikuziho. Bibiliya zivuga ngo barangije ngo bageraho babonana. Aha babonana na Eliya. Aramubwira ngo Eliya we, uyu ni umuro wateje Isiraheli. Yamamubwira ngo sinjewe ni wewe. N'inzu ya so, n'inzu ya nyoko. Nta bantu bokwimura Imana ngo umuruhubure mu gihugu. None gico umara ni igiki? Aramubwira ngo ejo hazoba igitaramo cyasi musiga. Kandi hazoza atarame abazaberekwa n'abandi batazaberekwa. Uzosaka kumenya nkumbwe zose zirenge. Numarushana n'abahanuzi bose ntiyazagize usigara. Bibiliya zivuga ngo igitaramo cyabo murabizi. Mupfurero yararirimbye arabango banayite matema na maketa ngo baratanadeta. Yovuga gute? Sibye ko azazaririza abantu. Ibyo azavuga bose sibyo. Dawudi yaravuze ngo izo mana ngo zigira kanwa. Ariko ngo ntizazivuga. Ariko ngo abantu bakazubararaho, bakazikunda, bakazishekerera bakanaziramya. Ariko ngo ntizibashije habe nazo ubwazo. Bibiliya zivuga ngo Eliya amaze gutarama igitaramo, umuriro wamuza utwika za bindi byose. Ayo ni amakuru y'imbamu azwi. Bibiliya zivuga ngo arangije umuntu utari mu gitaramo gusa ni Yezebeli. Eliya ngo arataha, arangije kuji wiwe na Ahabu ngo aramanuka ashika asanga ngo umugore we amutekerereza ibyo Eliya yakoze byose. Kubera ngo Eliya yakoze gahunda yarangije kugarura Imana muri Isiraheli. Abantu bose bamaze kuba bahamya kuko baratari Imana, ngo yamavuga ngo basabagaho kuguma mu gihugu. Bose abashira ku nkota arabarangiza. Ngo no hayo makuru aragenda ngo agera kuri Yezebeli. Bibiliya iravuga ngo barangije kumutondera ayo makuru yamatuma intumwa kuri Eliya. Kandi ngo yandika mu rwandiko ashiraho umukono w'umugabo we. Aravuga ngo ejo nk'iki gihe ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwawe zizabimpora Imana ndetse bikabisha. Bibiliya zivuga ngo iryo jambo rikura Eliya umutima. Eliya yamavuga ngo reka mpunge nanone n'ubundi nije usigaye jenyine. Igitaramo cyo gutaramira hirya nico kwinginga Imana ngo sinduta basogokuruza naje nduhura wa Mana. Bibiliya zivuga ngo aragenda kugeza aho yasize ngo umugaragu wiwe. Aravuga ngo reka ngende gusa. Bibiliya zivuga ngo ageze ahantu niho twasomye ngo ajyama munsi y'igiti cy'umurotebo. Kandi ico giti muri Isiraheli ngo kiva amazi amakakama yayo iyo yitura ku muntu ahitafa. Nukuvuga ngo aravuga ati reka ngende n'ubundi sange baburahamu sange na baberi na bayinoki niyo bari. Nuko iki ngozi ubwo kidashimwa n'umwami muri Isiraheli reka ngende naje ndangize ningingira Imana. Bibiliya zivuga ngo adisinziriye aho. Bibiliya iravuga ngo marayika araza ngo amukoraho aramubwira ati erizuka uje kandi umwe. Eliya yamazuka ararya ariko agira ngo aje gusa ngo bamuhaze n'amarasubira ryame. Nibyo yatekereje. Bibiliya zivuga ngo arazuka ararya aranywa yabasubira rirorosa. Ukiona niko kwenye shida niombe, roho yangu imevunjika wewe niombe. Bibiliya zivuga ngo arangije kwirorosa ubwa kabiri marayika w'Uwiteka araza umwami Yesu. Araza ngo amukora aramubwira tuva nkubwira amakuru y'imbamuheri cyane. Haleluya. Aramubwira ngo zukuje kandi unywe, urugendo ni runini kandi ruragukomereye. Bavandi ico ngiye kubabwira nico umutima niryo shuri ndimu. Simbasangiza ikitandi mu mutima. Duhereze Imana icubahiro. Haleluya. Muza amakuru aturimo nuko twasenze kera, twataramye kera, twabonye Imana keshi, ariko imbere yacu niho havunye kurutaho twavuye. Bibiliya iravuga ngo Imana iramubwira ngo sukurye Eliya kandi umwe.
amakuru y'impamo nuko urugendo ari runini kandi rugukomereye. Bivuga iki? Kugarurira Imana mu gihugu ntabwo ariyo maherezo y'urugendo rwawe Eli. Gusenga ugasubizwa si amaherezo y'urugendo rw'abakristo. Ntabwo ariyo maherezo y'abakristo mwe. Umuntu ari mukoma avuga ngo nabonye Imana, kandi koko twarayibonye. Twabonye Imana bitari rimwe, twabonye Imana bitari kabiri, twabonye Imana bitari gatatu, twabonye Imana bitari 10. Ariko ibitangaza zo mu rugendo ntabwo ariyo maherezo y'abakristo. Bibiri zivuga ngo Yesu dore sadate cyubahiro. Haleluya. Yesu ngo yataramanye n'abigishwa batarama igitaramo gutya yakiza umukobwa wa Yayiro, ngo bakamba bamwegera bakabona ko igitaramo cyatubutse. Yarangiza Yesu ngo akamba afata ijambo rinyuranye n'ibyo habona ibyo banejejwe nabyo. Ngo akamba babwira atariko aya makuru nimba mu mwana arakize. Aya makuru niyo iki gitaramo uko nyine mwamukibona niko cageze. Ariko nimureke babwira ibikurikira ibi. Igihe kizogera umwana w'umuntu azofatwa, azogambanirwa, namara afatwe n'amaboko namara abambwe, azobambwa yemwe. Nyuma y'iki gitaramo hariho amakuru yo kubambwa. Nyuma y'iki gitaramo hariho amakuru yo Haleluya. Tibaruwe bavyumva bagasubira bagatarama bakabona impumyi zirahumutse, bakama bumva gusa kugumana na Yesu ko bayuko. Yesu abibabwira bitari rimwe, abibabwira bitari kabiri, abibabwira bitari gatatu, akababwira ngo igihe kizagera ngo umwana w'umuntu afatwe, narangiza abambwe, narangiza ngo nyuma y'iminsi 3 azuke. Aya makuru yababwiye yose ntiyigeze ngo abaja mu mutima. Nico gituma bayashidikanyijeho ngo kuva atangiye gufatwa kugeza araye mumva, ndetse babakecuru barabatangariza barababwira ati twasanze ivirangaye, ariko pembe naho hari umuntu aratubwira ngo uwo mushaka ntakiri mu bapfuye. Ntibaguma bashizeye biguma ari amakuru. Bibiriza iza kuda ahantu cyane. Bibiriza ivuga ngo Yesu kugeza ubwo yabiyeretse babiri bakiye mouse. Yesu yakoze gahunda nawe. Niyo mugabo ngo waje arabegera. Bibiriza ivuga ngo habegereye arababwira atari ko saya makuru sinyababwiye kuva kera. Mu byanditswe ntimwakaza mu bisoma. Noneho ibo bakaza banezezwa n'ibitubamo. Nimunyakire cyane. Haleluya. Umuntu bari mu kumusengera yakira ingwara imwe akamagira ngo Yesu ni igihe kaco gukiza gusa, ngo nyuma yaho ntayandi bakubayo bakigize mu rugendo rwo kuja mu ijuru, ngo cange ntiyo bakinaniwe, ngo cange ntiyo ngo ntaye nizitiza hayabona aho hafi kubera kuko uburibwe bwashize. Aravuga ngo Eli zukurye kandi umwe, urugendo ni runini kandi ruragukomereye. Nimuruze ise tugezemo none nibihe tugezemo none nta bundi twigeze kubigeramo, siko? Kandi ijuru ntiturarikandagiramo nguko bigoye cyane ngo abantu bazotekereza ko ryagarutse nk'ino biroroha. Bibiriya izivuga ngo umunsi Yoshua Imana imubwira ngo jana abantu bibutse bakora amahamba agira bagende. Bibiriya izivuga hari ijambo nasoma mu gitabo cya Yoshua ibice 3 no kubibazi ni bari 10 na kangahe, aramubwira ngo babwire ngo aho mugeze none ngo nta bundi mwigeze kuhagira. Ibihe turimo none nimushaka mureke kwirata ibitangaza byo mu minembwe, tutangira urugendo kw'abagenze none. Aho tugeze none haragoye kuruta aho twavuye, kandi aho dukeneye saho twavuye, aho dukeneye ni imbere yacu. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamu namaze kumenya ko nabisize, siko? Narabisize. Ayo ni amakuru y'impamo muri je Pawulo. Narabisize habe nibi, ariko aravuga ngo imbere yaje ko ndaharanira kugera ku muzuko w'abafuye zobabone, ntarababona sizaturikirago. Ariko abantu bubakiye kubitangaza n'ibigwi byabo ngo yabonye Imana 3 cange 4 cyangwa 10, yamara kamaparikaho urakomerewe habe nubwo umutima utavyibutse. Zukuje kuko turabona ibitangaza birenze ibya Eliya. Izantekereza ico kintu karaba ukuntu Imana ga singato ngo tuvuge ngo yasenze kera ngo tuza dutinya ko kumubwira intege nke yaziwe.
Imana yamitunguka eri iravuga atariko eri kuragira ngo igisubizo cawe n'amaherezo y'urugendo rwawe nukugarura Imana muri Israeli cyangwa nukwica abahanuzi ba Bali gusenga ugasubizwa eri niko niyo maherezo y'urugendo rwawe wari wabonye iki gupfa kwa bari abadayimoni bose uko niyo maherezo y'urugendo rw'abakristo uwo kwica abadayimoni bose akatubwira ngo tugumire no twokunda nunanigwa mu rugendo inzira imaze kuramba no mu makuba y'isi Imana iza kuruhura hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi ariko muzamubona hari ikindi cyiza dutegereje ko kuzobona Yesu hari ikindi dutegereje cyiza kituri imbere n'ukuri ko kuzobona Yesu. Watoto wengi hawatoshi bila Yesu. Habe na mari menshi habe nubwo bokugira president wa Kenya. Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo se umuntu bamugabiye isi ngo akaba se wisi ngo bamara bakamwaka kuzoja mu ijuru kuzogira ubugingo aravuga ngo sivyo yohitamo niki. Imana ibwira Eli iramubwira ngo kanga ukurye ntakiguhagarisa ureka kwiganyira ndiyamubwiye ngo bakoze igitangaza ngo uri umugabo. Imana aramubwiye ngo jukurye kandi umwe urugendo ni runini ntabwo ruhakara kukwica ingabo za Bali bakristo bavandi imbere yacu asifiwe sa niho dutegerezwa gutekereza no kugenda. Urugendo ruratangiye ubunyine uzubyuka mu gitondo ubwira umutima ngo nukuri urugendo ruratangiye aho tugeze none ntabundi twahabaye. Aramubwira ngo zukujye kandi umwe urugendo ni runini kandi ruragukomereye tugira ngo bira bisubizo byose wabonye ngo nizo zatumye ishobora urugendo zuka urye kandi umwe urugendo ni runini nawe ntiworohewe bavandi. Yesu yataramanye n'abigishwa be ngo akora umurimo mwiza azutse asanze barashidikanyije cyane ngo akora ikintu ciza ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe kubera ko bari bararyohewe n'igitaramo bari bararyohewe n'ibintu zose ibitaramo zose byakaza bibafasha bijya Yesu yakoze ya mirimo n'ibitangaza bari babifite nk'amakuru ariko amakuru y'impamo Yesu yashakaga ko yimikara mu mutima. Nigihe cyo tukanguka tukajya kandi tukanywa nta muntu wo gukosorera urugendo nta muntu wo kurira nta wo kunywera kwa Yesu niriba wigererayo nawe. Iki nico gihe cyo kuba bazima muri Kristo iki gihe turimo. Iki nico gihe cyo gukanguka tukajya kandi tukanywa ntabwo tworohewe urugendo ni runini ni mukanguke kanguka naje nkanguke bizokunda urugendo turushobore. Bane duheze umugisha amen. Thank you.